Nah, anak si Abah kedaekan ya. Hah? Dekan si Abah. Siap. Lah. Calang. Woi. Dipoto. Coba, ini kan kupu. Minuman. Iya. Iya. Angkat tuh si Jablay. Bawa ke diliak loh. Bapak ya kerja. Apa liak? Aki-aki gennya batur mah. Wow. Tadi bawa sok ngaringkuk wae. Angkat ke mandor. Hah? Oh. Ayana kata Haji Barok teh nomeureun. Hah? Sieun mah ge ka Haji Barok mah meureun. Sieun. Heeh. Hoi. Haji Barok nu tiga bewakan teh. Heeh. Nyaho meureun. Eta orang Abah anak buahna bener nan. Atuh lah. Keur bujangan yang nyana. Kieu oi. Kosman kieu. Hancur sunyana. Heeh. Bapak golok. Tadi nyangka apa? Jebol. Gol. Hah? Pogoknya nopan panjang pannya. Boleh. Atuh. Layanan ke bawah urang cenah tuh, golok ke cenah. Hah? Tambah kaungnya nah. Wah, Pak, cepet cenah jurusna. Oh, Cepet jurusna Abah orang. woi, ngojotos cenah. Abah bisa orang buah kawung. Atuh geus kitu lah, sengsek topeng, hah? Mun Haji Barok, jangan nya Ki Haji. Oh. Tapi he. Angkat ku ya, angkat tuh. Bapak, itu baturan Bapak. Layanan buah aja meureun. Beak bener ku Abah mah nya kabeh ge. Hah? Beak ku Abah mah kabeh ge. Beak lah. Oi, beak lah. Eta mandor Samson mun ngalawan. Mun ngalawan di kumaha. Gigibrik bang. Oh, gede kasih tuh. Oh, kurang puruk galai. Dinawarin cewek-cewek ngawak mah, lebih ya. Hah? Heeh. Bapak. Majan Abah leutik ge burung wani bae. Wah tuh, nggak ke burung tuh abang mah. Ya, macam tilu, macam bulan. Woi, tilu. Hah? Kunaon? Tilu. Oh lah. Wow, je. Hagar ku hai cenah meureun sia cenah meureun. Ya. Beak orang ku Abah mah dimerisannya. Hah? Ditimrisan kabeh. Oh tuh, dilurus sia cenah meureun. Eta kumaha cara nimrisna? Atuh dia. Tinggal gawe ki, ho. Heeh. Di barok bapak. Di barok. Abah orang Abah orang baheula mareman. Preman kok cenah. Heeh. Preman ya, urang sih sapori, ho. Heeh. Di barok. Oh, kali jamiahan gitu. Tapi ngelawan mandor mah masih wani kan ya? Aduh sih, Lah. Buana meleh ku mandor. Buana meleh. oh, pepet. Ngeper meren Abah meren ngepernya. Ngeper muara mal Abah. Mualnya. Perlu dijilid anu ngangkat mah. Disuling aja. Iya, entah yuk. Bapak, wah. Mana kopi? Ayo gua tak enggak bare. Aduh entoy taruh deui. Iya orang mandor Abah. Dah mandor di calang. Lah, calang. Entar lahor ka dieu. Terus kan. Tunggu ku mangga tuh pakai hese. Waduh. Ketat. Karena ge mandor biasana mandor mah. Nuduhkeun. Mari tak kabeh. 70. Mang karung. Ayo sakit tah begitu. Sakit deui. Oh. Cepat lin. Dia kuwi sarangan lagi ya. Cuek jalan saweh. Ya Abah cuek. Teman-teman kalinya. Teresep asi budak menyabah. Asi budak mah teresep. Oh lah.
Ay itu tuh apa nak? Itu jual. Itu kamu. Aja bantu. Ceng. Kakalam gue gacok. Urang mah boga rahasianya, Bah. Tadi kami ngobrol, pokoknya ngobrol kolot, Bah. Ya, sabari ya. Oke lah, Bah. Tapi kon bekal. Oh, alah. Udah. Abah teh umurna sabar tahun? 95. Tadi mah 20 tahun cenah. Dok. Perawan bagus. Perawan bagus. Bagus. Bah. Perawan Boga perawan orang, Bah. Boga perawan orang, Bah. Coba lah dia. Lain Abah boga anak perawan cenah. Coba lah. Lu ngarepe mana boga anak perawan teh? Berarti apa kurang? Ulang ngarepe maneh boga anak perawan teh ya. Ketat urang mah, Ketat. Ketat. Anak Ucap lah. Nganyang kabur kok ngalain mah. Susul kain gocap. Encok bapak ini. Pasti apa? Iya. Wami. Si Abah renganan. Cukup dia urang perabotan. Encok golok. Santai. Gua kagak gua. Eta mun anu kanjang ku Abah diubrak-abrik. Mun anu kanjang diubrak-abrik. Ini banyak cerita ya kan. Ini kemasan dari mohon, Terang, Dua saja mohon bapak